Dewek ajine memelah. Pejalan ayu nih lamunan jane yuk. Ade dane syarat buin lakar takonin aja. Marep kapining dewek ayu nih. Rasa megegeswan pejalan ayu nih. Ayu anak lakar kijo nih yuk. Kadi atuh titiang sane wae. Titiang pacang kepancoran iki. Iki akeh ngangen titiang sane dadi. Jantos jebos manten. Nih. Tapi niki Aji nombang sing dewek ayune. Lakar mau bersih-bersih kamu kedukane. Nang melangi ngakeni. Kadi rasa konen nagi desang yang paskar di pati. Di supane galang tanah. Aji nombang sing ayu lakar temu kedukane. yen ning malih bos sampun tengah nyalit mana titiang janten akeh narik goreng pancoran iki. Pamit nang Antos malu we. Begini lah. Ada dane syarat lakar takunin aji buin marep kapin yang dewek ayune. Ne unuk pasang ayune yu. Ien kena hang aji. Meh mekir lekat pianak ayune. Ayu setata ngempet tan presiden nuturang paunukan ayune marep kapin yang tegak aji. Ngin sujatene aja ayu ngardi. Ajak ayu ngawi. Rare ya to manik kane kadon ayu. Nyen aja ayu ngai belengan ayu nyen. manah titiang napis nek tak kenang aja. Boya sampun mewanti-wanti titiang matur. Sampun aji nak kenang nek pasang titiang niki ke badi. Ji, sane siosan tak kenang. Apa mahawe dan aji cucut nakunin paundukan pasang ayune. Yen please lantas lekat pianak ayune. Nyen kesungguh ngepin ke guru rupakan yene. Dane ngerupi ke rare ya temanik dane kadut ayu. Ne dane ajrekan aji. Pangsing pianak ayune kesungguh ngepianak bebinyap yene. Aji liu sing lakar ngeraos marap kapin ngayu. Bena cepok tuh aji mah pengidian marap kapin ngayu. Si nyanang ayum kebangan marap kapin dewek ajine. Ngien sujaten aja ayung ngai beling ayung nih ngien. Iya. Yuk dene sapun iki. Napi mahawe nanti tiang pun matur rengangan aja. Doneng di pradene di tiang uninga. Pejantan jagat aji pacang ngerok kiri. Jagat sane tohang ti tiang ji. Banyak aji sanetan berdosa. Pejantan itu pacang ngemasin padang. Doneng kade punika. Sampun aji. Jadi yuk. Ien ayu lakar nuturang paulukan pasang ayu nih. Dipetak janu lakar ngemasin. Bumi ini dini diwili cito lakar ngemasin. Yuk. Wah, ien kini mirip bayangsan keririan jelmo dan ajak ayu ngai belengan ayu. Mungkin keririan ini. Nyucuk langit keririan ini. Aji pinako guru lupakan ayu. Mulu aja lakar mau perang belung marap kapin pianak. Jelek aja ulian pianak. Mulu mas aja ulian pianak. Ngien dane ajrih ayu. Ngien dane jejak ayu. Tutorong marap kapin ke aji nih. Janji. Jadi asam sapun api jantung. Tak tiang tanpa cakuningan. Tiang tanpa cakuningan. Yen kene atur ayu ne marap kapin aji. Keresepan aji nih. Ne mulu ayu ngalih jalaran. Dot memegat peramu ngajak dewek aji nih ketunyet Oh nih. ya wenten kadi kuning. Yen sing ketemu diangi peserta ngempet tan presiden nuturang paundukan nih bener. Ringen atau tiang sane wawu disampok aji uning. Sure hayu duan pianak aja nih sinunggil. Ijo menjang aja kapi tersenam aja sama pianak marap kapi ayu. Uli cerik aja. Meding dewek ayu nih. Saka wala tekanan gitu. Dong kene poal sana. Iya. Iya. Namun tu medasar wakil tu ngasap wakil mau marap kabin ibu tan presiden nampir os anak tua. Jadi kena. Latar yang bisa nanti nyakit tiang. Aji tentang nganyang aku ada
wake tanangan orang ibu tanangan marep kapin tegak wake nih pinaku maho pateh agung dini di Jakarta Wilayah. Jadi gini, pangsing sangkaning dewek jane ngabel tak kumendene. Mau kuat ibu cicil. Doning sampun pemutus kayu naji kadhe punika. Kau jadi yang niki naji yang pajang pamit. Kita. Pangsing sangkaning dewek jane. Ngabul ledok. Surek pertemuan ibu ini pertemuan tan sinang askar. Junta ke letak bani buku mini dulu gitu. Pangsing sangkaning nyai ngabul. Bukuan. Bukuan. Ledangan iki pajang tunati tiang menggawe tenangan di tiang bakal diin. Dua-duaan pengangonnya lakar ideh nyai. Lakar bekalang nyai. Mau kejang jemak pengangon ibu nih. Nekatnya kena lakar sampah penuh di karang sikut. Bukuan. Bukuan. Kemudian ya kene lacur dewek tadi manusia. Uli lawas wake ngardi dan madan melah ngentasang dari madan subuh karmu di kumine. Konden keruan melah tepuk ke dewek tadi manusia. Piana ke dewek tepukin ke diaparan buka jani. Rasa ngangah ulun nangan wakine. Yo, majalahnya na yuk melah-melah. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune. Ngwalasan sakit aja naji ini. Mawet jani aji mesemayu ngajak dewek ayu nih. Ngien jado jelemu bani marep kaping tegak aja nih. Ritak kali itu aja lakar ngelarang dari madan. Darmo weji. Dharma ning pengliakan. Penistanan lo kenakan. Antos ting. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja naji. Suasana walau pemain melalui ke art center nejen pajang nejen tua sing tawang irago kadirasa ajen tua kaden ibu pajang goreng lantas makipaan kajo rame makipaan telur rame makejang ngajak pasangan irago sing pengajak pasangan. Kalau badau barang gratis, ayo Nenek banget barang baru nih. Sangkal bodi kene-kene nasaru, amun apa aja sempat hati jak pesuliang. Doreng lantas. Sekarang coba kena eonyang berdua-duaan di jalan. Kiraga budi berdua-duaan tuh ngajak kurang nenek keken cari peka. Pasal aja mau ke Margo, beli, yuk aja melalui card center ke bang ada. Sing belum pan beli. Media ratu, irago bo, budi rago melalui ngajak timpal, kadena rago kengken kurang ane, budi sing melalui kecewa kena cuma. Nah biar ketu aja anggap kan ibu bajang, sagat kan ke Margo kadari rago bajang. Baka tumaan belantas amplung-amplung di jalan. Anak cara jani biar tua asal gaya.
Angkal benak orang don suno, don unis, don kacang, don kuku. Nah, artinya tuh ne dua laes, ne bajang sing kelaku. Yang penting kan kita bisa membawa diri. Ya beniraga bisa menyervis diri. Yang penting servis memuaskan. Artinya nyak benak trunoi ragang lemasen dong yang melajahin. Iya di kengken apa? Ugasne ado benak truno melalui mulai. Kebenangnya raga kelerainan. Kalau Ren, Gus, lo Gus nang udiang mai melalui iseng kete. Melalui iseng itu sedang luang masih lan tiang sengela busong menek lan ke gitu. Maka tuh, aduh tiang bisa sing menek mo gitu ya. Naik orene ya carane menek ke gitu. Bolandas gitu. Iyan menek apa mo ren mo? Menek punya nyuh ke gitu. Aduh, yang menek punya nyuh gede-gede bisa sing tiang gitu ya. Man menek apa bisa? Menek tubuh gitu. Aduh, iraga anu bejelek bebayu mana? Menek tubuh itu tubuh apa ya sih gitu kena. Maka itu anu nak nyuh mo nak tegak-tegak ke gitu masih sing menek tubuh tiang bisa gitu. Menek punya nyuh nek tegak-tegak sing bisa gitu. Menek tubuh itu tubuh apa ke gitu tubuh mo Aduh, iraga kengken mendek bayu yo. Budi sing bang jelek asan. Begitu, Budi bang, nyanan yo bang, yo sedang menek ayo, yo teko somah ke. Aduh kengkenan deh, Budi sing bang bekadong yo tidur. Coba, cak terpaksa bo, nak keteko nak ketuara jajak bang, bodohnya. Aduh, coba cak kewah kasane kena ngerasang. Subo lantas gitu, nesi nak angon kegonyakan. Ingat bertugasnya bajang truna ngajak somah yen pidanang ke raga metunangan kadirasa noleh sing duari yen jani len bajang truna tu patuh yen neloh makita ngangore nemuani neloh melalui si nemuani yen nemuani makita kan neloh nemuani melalui si nalo angkal buat laki perempuan sama hak neloh pangtaen didorong nemuani pangtaen betean gitu ada kewah mengenal belantas gitu ingat bo ugas somah lana melalui ke jumah raga gitu nak sing jumah sih yang melalui yo ke pancor-pancoran nih yo ambil ngapa soling iraga bo manyus lantas ditukar ugas manyus itu melalung yo sedang melalung yening mecelempung bo ke tukar marotoleh kamang bo kemang rampe Melantas keto sedang asik rago anak kengken aku sing apen kambang ape kengken masih sing ada nak ngintip sing gitu kono sedang asik apa mau kebang kene di ngoh bemunyen soling dor pancorane la 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 keto bemunyen soling baka to la 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 maka to tinggal pemunyan soleng kete raga bacat sepan bano awak melalung di tukade budi jemak kamen jo jemak celana jo kengken ko dapat benan ceteng ben kenapa benan ceteng ben kenapa kengken ko carane itu ajak lantas belab-belabang ibu pura-pura biraga sing nawang ya ada di itu sana. Ada iraga cek kening jenasnya. Ambil lang magkapakam. Ya kaden iraga tanah sing ada ya di itu. Pemuputnya kena apa di itu sa iya. Mata cek kening biraga. Yang kening pangsing ya kena nasnya bulan naten na gitu. Ya kakenyang bo. Beli bagus dong pirangan.
tiang reng bali ya sut megeneng ketu memeh pungkat bepanak nadur pancuran memeh dewa ratu dong bau lian gendeng irago ya pinsan kengken kone carane mumpung ya pinsan irago ngalenga nyemak kamen nyemak celano nyangan ke jemak pakaiane lo en boyo sing boy ingat ken ibo budi jemak lek ati budi sing jemak ulian irago anak mati terus terpaksa berjemak jemak ting-ting sing pelut ban begitu pae dabo ke jalan asake kengken cermai cicing oros boyo oros abo kasa beli ingat nang rago kok ketuang ingat boyo kijap slep tawang ai rago nulongen begitu jak sahasa yang kengken juo tawa ai rago meme ai rago tau bajak sing sap pada riwayat itu ke walo mirip ruo pinedone sing nadi palasang pidan irago liang jani nelahang sepot le dong dewa ratu tiba nang kudang tiban masoma kayang jani sing maswang cek apa ya ning ranang kok kene orang lantas yen sae hang bogo jani irago nu alap jenang yen kemargo kadene sing irago tuwa ne bosoma kengken cari peka yang kemargo irago kadena sing somah no kadena mengajak bapo to kali jani to bangun ya tawang ya masan rerainan irago ngeteng sab bemakae bo lemah petang nyemakae ya jak membelut gaen bilang semangan dulunen beli bangun beli ya deston beli sing lakiana beli tiang sing lapasang kelisien ning kok ketuang udelang kangen ang makipa ang kau udelang kau makipa ang kangin lemo yo rai bane tu yan kene kau no jakal aliang serap nesne udiang tokat sangat ang ngerambang barang bangko begitu dini ada ya dia center nak nyerap jenong coba tu ya bingung kenang langsung masuk kene salah tampi basang len yo tuwa len yo kiong kemudian uboh jelema makere bangko begitu jang subat tanem masih hidup maklum hah sing kana pan mok ingat teng munyin tiang mumpung somang sing lebih gen monas lemeng duasone anti-antiang bangdo kaden intip tawang mo aduh kengken nang ieu tuh kuranan mo enak nuas aku petekali takonen ben apa undian das lemah he megerandotan nikul tamah nyelet arit ngapok keranjang aeng liun kok gawe di tegole ketabane men kali apane kan mulih sabja sawiya maro melibat tang mulih ketabat ya dadene Gus nak mudiang main nek memisi mo tanero daden uling tuni ngati-ati serep ubet teko mudiang adi ben misi keto jagaras pang sing ngalang mulih ngomong maksud lo ka dadi barang serep nih ubung hati-hati keto me mapi-mapi gen kengken de ini bang doe ngalang teko kurang nih Mas sing cuma to pedang luwong budi sing nyak kesan sekan ya kena lo iya ratu monas lemengan tiang nuasone ya sekan kena gos ken iya ratu cekan sana kena yan pakedulan jet ya busul enyo perjalanan apa batis sing enyo duwi hah layak kan basangnya barang dipisago ilit-ilit hati-hati not ibu li cuma ingat-ingat angkulu awadan tekat masomah kan kai bidang kengken unduk kelane aduh kengken lane tuh no keliang banjar keliang dusun perbekal meme nanang ini ngatuang ini mulai kudu macang pangjuang ugi duganen tuh ingat ngaku beling jelok kotokan ibolan
Ingat-ingat ang ibu. Benar, maro pengantinan ajakin mandus barang kepancorane didong mau beli malu kengkene yo dilihat hilang maluan ajak ketukade masih boyo dahyan ibu corah konden lu bulan ketaro celokotkan bot tekan kengken sing gede nang beling ane tata tutuk we kan kadut ibu sayang jani plokotokan ibu sing dadi nglah panak tawang ibu widi bagat ulu-ulu toyong ranang tiang penyanyang lah panak ang boyo kadong-kadong ngonton kena hasang pengengalang juang beli tuh nak udiang tumen sama payas gini dading sap tumpak jani tumpak ada gini yen magaharapan ketegali tidong pernah salah ken widi besmumu jenunat merte ibi mesepan-sepan yang alang sani kalau bumi tebian tegal ni kaja kau suro limang lingsoh yen apeng lumbih ke silo kerduduk mungkung nu semengan nyanan tengayan deh so demene metanding Banten maro maturan ke Tegalih nanayan begitu lautang engal-engal berjalan tiang jel akan rakatang Banten nah banyak pengseredan di ragama Banten do delo kina beliin gaya betik jemah jak dua nyanan di pawon kadau oke tuh kene walau lamat di teko banyak tiang jel ngabang kopi nah panang rodo yang ada beli melipatan ke pondok boyo ngong ibu mah nah engalang sing maluan payung darah engal-engal abdi nah ingat ang dosen lo ina beli kali nah selamat jalan kan benar nami si ketau anu mit kapuah kan mit dong tuh jalan nana yang ngeling kirin gumi apa ya mirip biduro desa uwa gumi nana kidedane pada rarut ngangin kau amune jo halase rasa bipuane kan kidua lebih selai tiba ni dewek memonok jak dado jak somah biasanya juru boros ngalih beburon ke tengah halas sing ten ado ngeliwat dikirin bumi apa sekan uli Tegal pegelaan tekan yen kudu apa sengkalo nak dini di kengkene bisa mati di dewek sing tau ken nunduk benekar barang ke taman laro isang delo ken nyien dia jatin ini Aji salet arsering kuwento nanti yang uang penampilan ajinya ngohang sekian tipiam pada maksudnya sidar dan titih narang sakit panah pada bumi doneng bas agong yang dibayar desane di beden ampurah yang titiang sidar dan titiang satu sama orang doneng bas agong yang dibayar desane di beden titiang ampurah yang titiang Ini sekan tekanmu
lenga dunia. Lubaknya kita prano jadi ngewing-ngewing. Jo ya laku, apa subuh mati panah jatine. Ini dah ajaran laku mendut kan ini. Long subaraga ingat long. Tepukin raga dia ngena tepu. Itu pengken dia ya goyong jelek ayu jelek. Wi nang benah hang tak tegang raga ben yen nabuh yang tuwa kene perut sing bendiang bangun raga. Wi. Kang siang Kena ban raga ngingetin angin kau kena. Do kau hadano ni malu ni puri angin kebot ni kelot kena wane kajo. Oh adik kita lihat raga. Wih ulung di siang tekakang tiang nge belah nge ratu pedalam tiang raga. Ingat raga jeru begini kemudian. Melang gisit tekakang Payu ngapa kopi? Payu tang panas tang bayon ni po. Wih panas kengken. Kene tingkah ne benar. Iya ratu salah tampi. Nyaru ketegale akan mempayat kerenyep ngelah barang baru. Barang baru apa kepetan? Aduh memang Sengkalau kengken. Wih ratu kau kecap. Nah, cang babang nok. Iya ratu. Nak kengkennya kalau kamu munyi Yen cang ati sing nyak beleng pan beli. Nya nawang den kayu. Nya nawang kengken. Ibu ngelantang angpun satu kan. Kayu metakon kene bona. Metakon kengken. Saja nih dodane menungso japane bisa ngai panak nyopo saja. Mayan cang beli bisa ngai panak, to bisa to beli ngai beleng kan. Nyen ngai. Beli Kira tuh celangan bungut bukan matan begam nah ya. Kadang-kadang malu metakon wih. Pirian bensing dadi beling yo dadi yen dadi gawe panah me adonang lauk ko cungih kitu merlekat meremas kerpudiang adonang ngelah panak lauk ko nang kutus muani mekejang munat nelu lekat ben ukut ben ngecocong dadi gawe ne kitu cara unadi yen pemilihan pasomaken cang kemudian ne uliang cang ira tuh tadi rasa bangke yen cang nak trimo kererapan cang dal cangke niatan nom hidup-hidup adeng Meme jeget, somah beli Jangan ora jeget. Kadang ngaku Yang berjeget saja jangan liang beli. Weh, ni anggot notot bungut boh. Tinggal malu munyen somah di dia neng repeng. Weh, kene unduk ki. Mene sing tulen melipatan ke pono, engale menggarapan di pawon tumpok jani pangselidan payung mebantan ketekale. Konen doang tindakan man majalan dingah pemunyin nak ngeling kaden emeh ne ngeling uli tegah lebat kane sekenak kena jen jajah kira mau apa ini teko mahi dadi meling-lengan peraru dan wong jenenge gumen jadi bisa kita kena kae ya kan ini siap munyin ling sing ado dingah mati jenang sing kita kena kat dini di dongo sawah mejujuk ya Pungkat sing ingat kene ba. Sing ingat kene ba ya? Ha. Pakso beli lah nek sing ingat. Aing gedean bayun somah ko. Usuden pagelangan limo. Kengken. Nu makebatan tidur
ini sih kita kenal. Marusun di mana mak kebatang di mana? Begitu beli mak kebotong bayon beli. Ih, liwatan duit petang boy. Man kengken. Itu dulu bangun tas ya. Man. Wah ya koyok penage pungkat. Apa pembuk Takonin kena bangkangin kau kaja kelone jero-jero. Dikene jero ayam koyok lihat jelek. Kekekang di siang-siang banting siang abu kita badia. Jadi beli mentakon ke iba. To menuso, ne menuso, ibu masih menuso. Pelih tomah ibu malah kado kemenusan nulungin sesamen menuso di Tegal Belai kalau yen mati nak ini awak sing tahu ke nunduk menurut teng gede. Sekana sing yo beli ngelas sekolah ini. Ade ngana. Maksudnya Takon naon? baru tak nguli di jauh paden. Nah cara jani kalau berlewat kan to mesuwek aku truno. Itu ni jejang jang. Deng awak-awak pangdo salin arso salah tampi itu dane bertaruh. Nak nek itu ke jang kena cinta ngajak beli tak. Apa ampunang niko banget. Ayo nenange. Nah, yang mulo keto masomah uling semangan tengahi kengkene di pedaman paragat uyut kan nak tuwa nak mulo keto pun sengakangan di subuh tuwa mau balik cerik nyenye yo melit yo petan timpa le sing dingah munyen lah nek kenange di ngapa sira takonan to niki iya dong kan dawang wis bang jero nawang matuan dia Aduh mati aku. Napa? Matuan. Halo. Dong pakene jenang alam matuan beli. Apa kedinga yen coba basang kedak cara munyi nemene pepes ding wel-wele madokane berak-berak ini menek laku ke polo awanan sing dadi angon mu picungan ne benak polo apa kedinga Jang sekan kan tinggal camunyen beli. Geng. Nek edo medakon. Suruh sayu akene tak suruh niko ajak rago. Oh niko daken rago. Niko matuan dia. Kopeng nyame. Ya nak mulo gedo sai-sai akan semangan tengahi me petang di perteman peragat medungkat nak mantua gen gitu. Oh mantua kan. Ah di subuh tua nak biasa gitu. Ada kopeng jayo usah. Donyen sebat nge. Tiang metakon kan rago aduh sing kena tiang kal ngeber ngung kabang nyeluk ngebatang pang kawang bumi jelek rago. Wih. Kemas somah rago sinau miyagan legenda ngelane. Hah? Dan Matuo sing teman rago. tiang kan menduwe matuo. Mati matuo lo mani maro juangin kurane. Dan Ipah cerewet jenenge. ipah tiang kan menduwe. Oh di dia no somah menyamau. Dan Man? Mo somah ti jauh. dan anu jero tiang Ken. dan menduwe somah. Sing le somah. Basang rago gede ni nak beling apa nak boh kok? Niki tiang beling sejati. Oh sing nak wek-wek ang kaduk. Tuan cara ibu. Ni mara bumi soleh. Soleh ha. Emene jak beliin petek lebih ken long dasar tiban bo. Meh pas asur tiban agen mesoma. Lebih ken tiban tengah tu makala-kalan maro ingat ban maya hanggohan bas angkan celenge. Sah widi widano nurido sang sedako undang banyar meteri saksi pedau. Megimah ai panak tang lemah sing bisa. Nih sing ngelah somah nyak beling lo sing soleh adana. Bingung penuh. Aduh nak ngorang kalau yen sajo yen sing beli sih nawang oh. Dulu apa? Cara kambing ngebuang. Oh. Poso danga genjet ini bongkol tembok ay kluk-kluk melenong banyak oh. Nyak beling. Oh, Tak konong deh. apa kata kon? Dalam ya kok. Ya mun mondok pedalam apa kata kon? Angen. Ira tuh. Kados tiang metaken. Rago beling nih. Iya. Coba uling kuning orang beling. Anu angkal beling nih mekoso dah. Kue lengah. Kalian sing ngakon nang gitu. Aja beling orang marah cara kambing mekoso. Wih. Lebihan benken makosot. Yen mejo kan ya jak nak muaninya ya beling oh. Lengah. Cara tain beling tuh. Iki emang iya nak beling.
Tiang kangen ya dene ken raga. Yen sae Kang Hyang dugan somah tiange metuh amun tuh raga jani. Sae Kang Hyang sanding nang dini. Apen tuwa madan tiang pemasawang lamur leliate. Nu tawang tiange madan melah madan jelek. Nak jegeh kan sangat raga ken urenan tiange. Ada. Nacang pemerasa kan gobo jelek. Kal kemo abang munyi gitu sih kena beliau. Aja mes orang. Cara munyin tiang maro. Kebahjangane raga ngabe. Kejegegane raga ngabe. Cara munyin raga sing ngelas omah tas kene beli. Ratu. Dadi mudahan san barang. Nyen patut nyayangan kebajagan raga. Nyen patut nyayangan kemenusane panglak idodane yen kene kemargo ngelodang bilang dingoh nak ngoto jak timpale kaden nyam sama ngeraos sang raga. Aduh, nak muani bangke tu apa ya baran. Mesing lembang-lembang ngedita muling semengan sab suryo sing awang. Kawang raga apa adane nih? Tungkat nih ado nak mau sang cara tungkat kepetangan kita naik. Nak kendut bakat kelecokin, nak tain cicing, tain sampi, mulih membalik jemakang iya cedok umbah, ngusap apa bakat ugog dunian lane. Dikene rago, takijo, kelidang rago, ambah, lak hati tepuk ini kan timbal-timbalan agak pada banyak. Tuh sing dalam-dalam rago, adiro ini. Yen sapunika raga. Jerone bes banget nyenggo hamjang terus memudahang dewe. Doneng akeh jango pawestri kadi mangkin. Belengkan pesomah. Men rago kan dikene nak. Tiang boyo sakane ngulurin demek. Winan wendan titiang kadi puniki. Sangkanen titiang kepaksa. Ada. Dan si danduk titiang melanin si tianyer. Nak muani apa ya tuh? Lebo nak muani tidak mau bertanggung jawab Nebli. Lep emene. Hah? Dini mula nengawi wenang nita bumi kelawan isine ada emene bliwon mula ido sang yang widi ne merago tita megimah ngai panak sing ngidak rahayu ben pada paras paros kenah demen done nak sing demen paksa jog nyakit tawo Tunggu sing kena dadi panblis. malu kuri mirip pedakon yang kena rago di kubene rago nuturang sang kalo ban sang kaneng kepako benak moni nyanget-nyangetan tiang mendalam rago jatine nah pang melah ban tiang nyatu kena ragone jatine nyen ragone Siro dadosne tiang saking Wilajita. uli Wilajita Okan bumi Wilajita kaden no kawawa banido duagung Unang wadana Unang watu Nggih. menerago uli Wilajita nyen dadi nyata Okan dane Gusti Patih Agung irika tiang jero. Sadene. Yayu keponakan iki. Saking kian yulo. ayo jaga ayu kita bapo metakon nebah ragan ayu jen Ada awak semayu ayu kagone sira. nak bino sing dewek ayu ken dewek bapo lat pengabih masih dipuri gondang waktu Nane dados pengaber ing gondang watu. Muwing keseane sira dadosne. nak kandang uling truno bapo madan kita hayang tuwa adot masomah kelantas sing dadi ngelah sentano Nggih. bapo dani dipatihano Gusti Patih Anom, Aji. Yang rapin danit. nak ping kudo nyambat kita acum Kian Nebli. ini nama Bukan Bang Kiang. Gusti Patih Anom. Pengabeh ring gondang watu. oh benar Ji, Hah? sedereng titiang uning. Aji pengabeh irika ring gondang watu. Ngon yukti titiang. Angop titiang ningoh oti nering jabo ji. Ben apa?
Aji kocak entale sane menjalan ji. Wan kawikanan aji ngamong agung iri kering gondang waktu. Gimana makin disampuni tatasan tepi tiang. Keceluak yuk di tiang. Belengan apa? Ji. Ingke. Aji harus pengabeh iri kering gondang waktu. Kan aji nanen mater yang gusten aji riko. Lungsuran sane tunas aji harus napi kemana? Harus bacin kemana? Karena nanen harus pekayun nakedik. Wastu kadi punika palaksanaan agung gondang waktu ne. Ji. Yen sapuni kita tingkah aji. Tan bino yuk dikadi ciceng borosan aji ya. Mula betak basang aji keman. Kuantan aji tan ngitung sapnabi sakit jak masih sana. Aing petan ning etuang somah wake. Hei, dongkang beleng ni boy. Sarat kita ni boleh. Udiang barang pati kacuh memunyi. Jengah pasangnya ketuang somah. Beli suk seme. Emene merasa jengah ada matbat kurenane cihnane mene sayang tersnoken somah. Mirip ibu ngelah pengerasa. Ya namun to somah wake nang pitulung kape ning ibu. Ibu tengingatkan ibu kan bini. Yen sing somah wake nulungin ibu. Bangke nyeleketek. Wih, sing dadi dana seluk dana subol pekidiang donteng ana. Kadeni bejejasan wake bangke ah. Ukurasi bone maro. Takonen malu somah ibone tona. Ada kene maro. Wake mes wake ngideh tulung tekeneng somah ibone to ah. Dayan bo sing bang. Lindung kok beli nak jatene nak sing ngideh tulung nak itu tulung beli. Udiang ngideh tulung sungkul sing inget kene ibu. Wih, cara raut beli nak mula wenang. Beli nulungin sing ada perihang, sing ada buatang pang pesili no petulung nih. Ubo sing bang do nyak kemo. Awak tuwo pati kacu angau cara sesengak. Yen dia punya pantos gitu nake mau sang arak tua berem gitu inem. Awak sing kena yeh nyem punya barang sing gede nake bumi. Abo tungkat deh. Yang ngajak jengah ngangah kena tiang ngajak dua beli. Yang tiang kadilasan kan awat beli tiang sempati. Awak masomah cara sengak sekah gelah. Nyen tungden ngabin, nyen ngajum, nyen nyun. Namun aku jelek ke barang gelah. Kalau pas jelema bajang jegek mang munyi kita. Bibi puane sing dadi leseran itu deh. Jani ngerejat kecak-kecakan bayu mebalik. Cara celeng melas balung mirip ngerejat aja bos. Kalau mirip sing kanti nganggah kernimpalin lemetuk. Oyong ibu dini. Sing nyandang tebet lah tomat dua. Den malah kayu mesaut nyautin petani. Amun togen bakal abani main loken kayu di tengah alas. Hah? Amun togen. Penara ibu apa isine ketokong mekejang sing melipetan kayu keponok mayah dagangan bawa. Hah? Togen bakalnya. Cara sesengah oh. Bejantan kenian tuh kena sampan kayu nimpalin semakan petani. Cara sesengah sabarang agemel kepasih kan diumbahnya. Dinguang petan kayu dah. Lebih selain tiban kayu rarut ngai pondok di tengah alas. Kalian kayu wirio bunga sadio motah kayu ini di jeruan. Laksan rencang pekanel dane rakrian anu. Jeron danet lung tangkep lung ambal mempenal jabo pisan jabo tengah menggelung agung mencandi bentar. Jineng tongos kayu nyepel padi meperado kang tawangnya. Mekejang kutang pelai ben kai. Kesela metambus pantat kai sai-sai panginawang jadi tengah las. Ben sing pelot ben kai ngangon jelek bika kuten kai ne. Sing duga ben kai ngatek kemenusan kai ne nyakitin banyak kan kai bepreh bunga bepreh kadia. Kan nap ini ngah orto dan raklian anu walu ya keropak majalan. Lamur matan kai tuwa nu sida ban kai ngonek suaran sastra de madan salah de madan badak. Tegak ge nyai di lemo. Andeh paban nyibani ken ketuaan kai apa? Benai ibu bertemu ken kai di tengah alas saya. Jujur kai mirip not kai manusia.
bikas kai kenang ai cara satu cara cicing borosan mopi sago kai dak baron di tengah lapel konen aku ku celam petan kai betul ulen muncok kukun batis kai kayang kemuncok bok kai misi bunyi suhut angamon Tiapen sangat ang tiapen kuya. Si Ayu masih beli tiang labi anak. Salah tampi Ayu bang bapo. Tangun. Pati kacau ini dia makan. Kita pun ikipat ke pemargen haji dan semua hampir diangkat. Doning, ini yang tanuning kebiasaan ini. Mampu raya. Donyen salah tampi cara raos bapo. Selain tiban lebih bapor harun kang jeroan bapo nene motah ne bunga ne wiryo tegak bapo lan dah lemang bapo ngai bang tongos bapo ngurugen pangsing melahat-lahat pangsing mekedus bone bapo tahen sadio ayu tekem ayu walu yang ngebet mangunang awanan ada ayu bone berak pesu limunyin bapo yo adone meledawang bapu adi ayu sangat salah tampi dugan benar-benar bapu metakon luwung dingah bapu pesaut ayu ne kengken jo caro tirdening ngetisin kena bapu disubane bapu ngaku lan pengabih di kondang watu mesih perajani masalin iye kening dadi api ngendih mur-mur tangkah ayune awanan salah tampi apa sebatang apa salah tampiang jenak di puri gondang watu ini banget kawin di tiang beling kadi bangkit hidup wagung ring gondang watu sana memaksa sekian di tiang Sing suwut-suwut di depan laksanakan rapat. Sing bina sebat ayune ken sakit atin kena bako kalau lara pane jalarane lenah jadi kini batena sotane ayu teken mai jeneng widi nemuang ayu ado karojo ado kantenan nyamo brayo yen semetonan karale kakak mandi murang-murang lampah mana di tiang murang-murang lampah man jeneng beleng kene aji sing uning kene tidak melat bisa nandong ning wadah di tiang madu mawenan di tiang ketundung tunang tiang sing uning sakit jene nak ngeden-ngeden yen di tiang madu mejantan aja di tiang pacang hamuk benah cara munyen yo yen yo wikan ajen Cina dan salah tampi ngamuk das kepuri sing kuangan awak sing mecelap ban batis si anek metingkangan di pemedale bo roncau ken pekemit jani kene yo yen ruahnya ayu ajak bapo di pondok bapo ku mentos lakan darare ben pidan sing sida ban ayu nang ajak bapo mekendel lanjut kene santu englan lakan aduh ji pasal ponik kisahkan aduh ji yo katu bapak sing kahan kupokin nak kini kubengenah rare tunggal cotan katu mata pang ada tulisan
Apa bisa mo pengendikan nak lingsir bicekat nak sing ando bobo ke bawah semerto wisio mesanding sai-sai dewek megongang pari sel-sel sing ngelah pianak nanda saro ado nak cerik ngabo belingan tetu dugane gelur-gelur di natah yang orang basange sakit bu ibu bayu maro ngenah tunggal rare kengke nang kone jani ngelah tomas sing ten mesuang nang cecak tiang nak kemot tiang beli apa mareng ngenah tuga tu ke kemot ira tuh agat sing mod ada nak mau sang nyandang kini jelek dikasih bane awak jelema lekat mekedang lekat membuat gitu nang orang jelek nak lekat iya kengken satuan nido sangaruna mora tugal bau nido gen ko Prabu Bragat gedo kedaluh ken ibune gen Dewi Winata begitu tugal lekat tugal ne tuh artinya sing dadi maluin pekayun nido sang yang tidak gitu wiwi mene bepandosan memena ko jo pandu sok geteh ne tu budi nyah sajana dia urogen aliang po aku urogen jak kecemak ya kesian sian kok gede sing ngalah berarakang ya bu iwi bujak paling kenang itu hari-hari ki jaga bawa hari-hari ne umben nah adi umben ira umben tu dia umain nyandri badan longan ada nyoba mekeda anu mekelas tuh bobong diang dua bang sing dadi liu belah nih angon pesang apa iri sadio ipidan kain di pedang daso talia kilo tabio ya nak kilo man ini tabio boleh di kuduk ayo jangan belum memene tadi belum yen tabio kilo selain lemeng ken lah anggon sambal anggon baso anggon jukut yen tabio nene abule hidupan sing telah benanggo kengkene merebut tak jat lu jak papat nak merebut dan tabia bule kalau dah nak menyan memantau Wiwi, udah ngawak-ngawak cara dunia nah hari-hari nagi yang kon pesan dan didina kalian rari lekat ajak kudu lekat ben papat ngajak adi ini ke bawah catur sana nyamuk papat enton ongkot jaya lekat hari-hari besi adi hari-hari dah dua yeh nyom getlu gede papat lamas tuh nih ajak lekat yen sing kena nupo karo ngeru bedo mengenap-kenap bedo sakit nak cerik ngawak-ngawak nah dik jatine nak maluan tiang nawang nak cerik ne wani ulun bu petakon pakat tu bangun bu bisa badak mangku sen lang nih weh dia lebihan kan bisa ngeliat marucut dari bongling adik itu kasare nyanang pesen lah anak kolon bo kemudian bungain kuping nasak wih ngajak nak ceri halus-halusin nyanan dengkik ulas kakap yo nyanan pedang nih gendengan kita benane susuin gendengan untuk pesak ngal-ngal siap gendengan ya nih siap sayang diobok-obok airnya diobok-obok weh gendeng apa tau suba hujan nut liu ben ubah sing mangka apa dia kuat itu jadi gendeng cecangkriman biasanya ngendengan nak ceri upo pucung bibianu lamun bayu luas maju dikit jodoh bang diwang jekak nama gendeng nawang monto nah bibi awanu iu lamun payu luas manjo yo marah tunen mepupu pucung sajaan bungut nyi cara bungut botol nak marah nak bawa payu nganti kampung ya jenang sayang do ngeling anu awak sing ngelah nama disuleng gitu jalan tuh misi yang kagengkak adi lengah kita muni kengken rasang
Adanen marau. Oh, mengkel-mengkel saja mau berjalan tuh. Bener yo engkang berjalan. Oh. Eh, do tulese di jelemona. Apa Tulese? sangkel ibo do? Apa sangkel ibo? Panah. Nya da panah. Tanro beni ayu. Nya la kadang. Bebe. Ada untuk iya lah panajang lah kadang. Iya. Apin yo ngelakadang yo ngelah nyanan somahnya sih barang ngelah. Nak muani barang lah panak yo ngelakadang sing no. Boyo. Wih. Enggak. Iya namun do rare merlekat. Jenis apa gede? Sawetara ada petang kilo lebih. Petang kilo. Oh. Gede artinya rare. Gede. Barang baru. Enggak. Nyemun dano. Enggak. Cing entasin barang gitu gedean. Amun tu tas nyulsul pesu ngelumbe. Amat sakit nih tau. Nah ibu. Nan. Hah? Bro bingung kan? Bingung ya? Amone ngelumbe. Barang baru. Amat sakit nih. Uli je lekan nak cerai nih. Dari gitu lengah ibu. Mana? Man karena ibu uli dijauh. Uli songjek nih. Ni lekat uli itu ditebak kudang bilang semangat. Wewe uli malu lekat. Uli malu. Di kene nganang bisa rare bisa ngadak bas gedenan. Pemesone bisa metodesin do. Nang aku terus bisa menjahit do. Aduh, bisa mau codesan pemesone. Aduh, memang kalau ngadena ang cang lapana. Apin lagi nyen barang jangan mau codesan. Ne subona suwejo widi Tabib balian dukun ngasan duak maresut nak lapana bunyi dang bangun di maluan ya memene dadi nglapana yen sing duduk gangguan bulan pitung dino panah sing dadi mesare nyempang yen nyempang mesare kecak-kecakan yen nyome meneh bisa bangko men Aduh jangan dong sebut tadi apa dadarane tawang apa nasi putih uyah putih komak putih tau ben mani pamor putih tadi ngamalawar ketemu gimah mani mising panah dua kan bang yo di dia no ada panak pegelan mai ya bang nenek bokor anak sakit leng meme je jumpang nak bagus nak bagus Wi bagus yang mimi. Aduh. Nah, iki kok bane meme matane nelek bebe pipen kembung kedek temen sarang titian. aduh meme bungutnya tebal wih cap bos saka besi Sakan ini. jelek makajang do jelek meninggalan jelek gede-gede liunan bati ken bojole Adi kan. nang ado mas nyelepit nang keteng pu ino ketanjung idongan Pasapun iki nene ji. Iyo. Kan kan goban tiang juang ini biang ini. tiang goban jenenge juang goban ayu juat ayu seseng mau gogo jelemo langah artine senyak nurasin gobane mene yu udah sempat banget tau Pasapun iki nene ji. ayo merasa sangkal kanti ngelakadang rare mula sing kena ayu pada taros pada deman awak kepaksa yen sing bapa beli ne madan raksasa wiwaha kudiang rekene ne atmo paling jenenge nemadi nak aben kita anake uli dewe ayu tekane ayu ado sing rare nage kadut rare nage belengang rare nage lakadang nak mula pakayun tidah nyen nyidang nambakin kene iceno kene sukseman wih apin jelek gobane aja anggon ngesihin bikas ya panglung yen gobo kengkena ngesihin nyilurin jelek gobanen melah dikat nih ado kendelang cuma sak nyupat iraramo bangnya na angon aja sinongan kena sesengaan payu berungkung apa isine Cio sanding berat. nah pangdo subo payu berungkung dan misitain sampi wih seduk asal seduk jadi kini patena kenah bapo apa nih ada dini kalau nyuang bapo bang bapo akuin bapo cucu panah ayo nah sing tawang engalan bapo mati pandong lantas ya belok
supaya nawang kangen kau ja aturang kepuri pang memarakan. Kepuri gunang-gunang wadu. Aku alih kemosing jala ala asamen. Sakit. Ku amarta pura bapo sayang ditu kalau ido sing wikan bapo lan pengabih di kondang watu. Aja kamu boleh pasang dan. Salbo na bajang pasu bajak wawe bagumi. Sing bokanan karuan tawa na bajang suklo po bajang layu. Neng ranang sepot tatiken. Sebilang iraga pesu tas timpal-timpala sing ada nyapal. Keng-keng taruh ketu mau kejang mau pelungan gunggek. Kordewa jatene nak anak apa nenah ketu amu. Sing gila moyen no timpal no. Ajen cokor dewa jatene nak usak sen solana gitu ban. Aduh, ada ajen yang orang usak. Medal ke jabo, nyuluksuk pemulihan umai banyak. Asal ada nang lapan abajang plikas kita. Asal ada na jana gredeg kita. Liu na beleng-beleng sing ada ngakuin nyen ngelap pegawai itu gitu ban. Cina benanang aduh gitu ban. Aduh. Yang sing pedingang bos sore na san budi pedingang jelek ati. Jatene ya aji mulai sing dadi urin. Iya, ada nang san rabi rara, boketang selesai masih sing ten bunyi. Jani tas yang ada di pura dijalen kan ngalen cewek. Oh ya yang anak kedua ngejong ngulin ini yang gigis, sing iraga nawang. Impal akrab tas ketang kan ya aja, lekat di bandija kaden jang muon. Klimpang orang nyelang banyak tahu kedlon sing teko. Teko buat rasang bawa beleng dadu. Teko yang mulai nang enam dino orang sing enam na beleng. Ini kene. Len bukan ini. Asal ada mau jajaran nyaji bakal tekun. Itu ya laku tuh. Yi. Ais. Kene ya kempoken bajang-bajang aja no. Nek ratu. Rago di mana ngelang noles sing mau kita. Meratu. Bokne kengken dia cara sebon prek. Aduh. Alesnya persis cara ales film cakocan di TV. Meratu cangkom ne. Ratu. Padahal sing mau kenyam dong. Terus mau kenyam. Kengken dia cara jet sampai kena hujan. Coba jepeng. Aduh. Nih nak dua playboy ya dah. Yang saya nak dua playboy masa bangkiang panah ni jelas. Bangkiang panah ni berbanding nyolek salah bangkiang lain ini keredak ke buka kaki kan. Nih no aja anak beling mau perarang no. Wah, nih, yen sing man ngeraos sang reramo sakit masane. Jeli reramone ngelah masih jeneng. Nang apa menjatine jeneng keuangan? Mas, pipis. Nang orang kapan ngaji mirip aja bakal nemang itu. Mungwek sayang aja mau putra ring titiang. Ini pengangin tapi malih ajang-ajangan antas ngewanah ini titiang.
Kemohon boyo sangkane pengange boyo sangkane ngajang-ajangan. Ning metuang becek mana titiang. Ye. Apa? Banyak-banyak sami meplungan mriki kepuri. Akeh nak beling ring jabo tan ada ngakuin. Haji taen mekar di belengan ring jabo ji. No yang kayonen di. Tuh yo dako nang nek ketok-ketok kek. Nek sangat ngemetuang sekel ring mana titiang ji. Tidak kalaipun mesadu ring titiang semalih nyengong titiang pianang bebinyak ji. Yang ora panang bebinyak. Milu tiang le pagayan aja di jabolan ini. Nang kayon-kayon na nagana jeje. Hei. Nyen bani nyenguhang cening panak bebinyat. Sejabo mirip jelemu iriati kape cening kape ni nanti. Makena kengken ngutah mising. Orang kape nanti nyen. Yen tam gugur di tiang. Eleng di tiang kawentan mikiring kuri. Sekate tiang ingat aji kemauan sanering di tiang. Ibu sana ngarti ukuran di tiang dan namin panggung di tiang. Melat yang memang kapitan je. Neng, ping kudo subuh haji ngoren cening. De cening nakonang memi. Sat cening lah memi subuh mati. Kanti sesat cening lah nakonang memi cening rumah sak cening ngemadakan haji penghengalan sede.